Yes bakunzi b'u Rwanda TV1, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV1. Turi gusuhuza abadukurikirana bari hirya no hino mu turere dutandukanye tw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abadukurikirana bari mu ntara y'Amajyaruguru, hari abadukurikirana bari mu ntara y'Amajyepfo, hari abadukurikirana bari mu ntara y'Uburengerazuba, hari abadukurikirana bari mu ntara y'Uburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abo tuvuga ati amahoro y'Imana nabane namwe. Muri kanya tugiye kugezaho uburyo shampiyona yo mu Rwanda yarabaye ku mukino umwe wabaye uyu munsi, naho hakaba haraza kuba imikino ikabaka kuri 5, aho tuza kubabwira uburyo biraza gukina ndetse n'amasaha. Tujya kubya muri CAF Champions League Nyafurika, uburyo amakipe yarayitwaye by'umwihariko tuza kwibanda ku ikipe iri gukina amarushanwa mu gihugu cyacu Al Ahly Omdurman, naho tuza kubabwira uko resultat zabaye. Tuza kubabwira n'imikino yabaye uyu munsi muri CAF Champions League, naho imikino yakomezaga. Byose turaza kubivugaho. Tuza kubabwira n'uburyo ku mugano burayi shampiyona zagarutse, uburyo zaraye zibaye ndetse neza gukomeza uyu munsi. Nyamuneka tubageze mudukorere subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Kuko babibabwiye rero mu ntangiriro z'incamake z'amakuru y'imikino twemeye kuzatugeza buri gitondo, ndetse nuko tubonye amasaha bitewe na update twabonye mu makuru y'imikino. Rwose ku mugoroba kuri uyu wa gatanu, ikipe ya Gasogi United yisenyera igitego kimwe ku busa ikipe ya Kiyovu Sport. Gasogi rwose itahana ishema nishiza muri stade Amahoro i Remera, aho rwose umusaza Kenisi yagiye yishimye cyane kubera intsinzi yabonye ku ikipe ya Kiyovu Sport. Yaragize akakaja he mu makipe yo mu Rwanda. Rwose Kiyovu Sport ikaba yahasebekizwe na Gasogi igitego kimwe ku busa. Uyu munsi rwose shampiyona y'u Rwanda ikaza gukomeza, aho ikipe y'Amagaju rwose na Etincelle ku isaha saa 9 biraza gutana mu minwi. Ku isaha saa 9 none ikipe ya Bugesera Football Club ndetse n'ikipe ya Rutsiro naho imikino ikaza gukomeza. Ku isaha saa 9 none ikipe ya Marine Football Club Gisenyi na Gorilla Football Club nabyo bikaza gukina, aho ari umukino ukomeye cyane. Saa 9 iraza guhuza ikipe ya Musanze Football Club n'ikipe ya APR Football Club. Akaba ari umukino nawe uraba umeze neza cyane muri shampiyona y'u Rwanda. Police Football Club Rwanda nayo na Gicumbi Football Club nabyo biraza gukina kuri Kigali Play Stadium, naho akaba ari umukino nawo uraba umeze neza cyane. Akaba ari umukino uraba ushushe mu gihugu cy'u Rwanda. Rwose akaba ikipe ya Police Football Club rwose ikaba yiteye gukomeza guharanira kuba ku mwanya wa mbere, ariko amakipe nka APR FC ndetse na Rayon Sport nayo ifite umukino ejo. Rwose akaba ari amakipe akomeje kwisatira cyane kugira ngo ayivane ku mwanya zihora ziharanira. Nshuti bakunze u Rwanda TV1, rwose mudukorere subscribe, share ndetse na comment, rwose mukore like ndetse kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze bagezaho amakuru nyayo yizewe kandi agezweho. Kuko twabibabwiye rero, ejo UEFA Champions League muri Afurika yarakomezaga, aho rwose by'umwe turaza kwibanda ku mukino ejo wabaye, umukino wahuje rwose ikipe ya Al Ahly Omdurman ndetse n'ikipe ya MC Alger yo muri Algeria. Ikipe rwose ya Al Ahly Omdurman ku stade Amahoro National, stade ijya kuja yakiriraho imikino mpuzamahanga, iza kwitwara neza cyane. Rwose ihatsinda ikipe ya AS Muruzi ibitego 2-1. Ikipe rwose ya Al Ahly Omdurman ikomeje kwigaragaza muri Afurika ndetse no ku ruhando rw'isi kubera ibyishimo bikomeje guha abafana bayo. Ikipe ya MC Alger rwose ikaba yahasebeye cyane bitewe n'ikipe ya Al Ahly Omdurman. Al Ahly Omdurman rwose ikipe yemeje kuja ikinira imikino yayo mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse na Ferwafa ndetse na Minisiteri yose birayemerera, ikaba itangiye kuhabona intsinzi mpuzamahanga. Uyu munsi rero naho imikino iraza gukomeza muri UEFA Champions League Nyafurika, ariho CAF Champions League iraza gukomeza, aho ariho Pyramide rwose
iraza gukina na Rivers United ku isaha saa 3. Isaha saa 3 nanone RC Berkane nayo na Power Dynamic nabyo biraza gukina CAF Champions League mu tsinda rya kabiri rwose yo Young African na FAR Rabat yo muri Maroc nabyo ku isaha saa 9 nabo biraza gukina. Ku isaha saa 10 biraza kuba umukino ukomeye cyane wa Al Ahly ndetse na JS Kabylie, akaba nawe ari umukino urabukomeye cyane CAF Champions League, kandi iraza gukomeza ku mutsinda rya gatatu ikipe ya Mamelodi Sundowns iraza gukina na Central Limpopo yo mu gihugu cya Congo ku isaha saa 9. Mutsinda rya kane Esperance na Stade Malien nabyo biraza gukina rwose. Naho muri Confederation Cup naho SL Recrudad nayo iraza gukina na Singida Black Stars yakuwemo ikipe ya Rayon Sports yo mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari imikino rwose iraba itegerejwe cyane muri Afurika. Naho nkuko twabibabwiye rero rwose inshuti bakunze u Rwanda TV1, imikino ku mugabane w'Uburayi ikomeje gukomeza nyuma kuba mu guhatana igikombe cy'isi kizabera mu gihugu cya Canada. Amakipe rwose akaba yaragarutse mu kibuga mu mashamba atandukanye hirya no hino. Muri Espagne rwose habaga umukino wahuje Valencia n'ikipe ya Levante. Valencia itsinda igitego kimwe ku busa Levante. Mu gihugu cy'Ubudage naho hari habaye umukino umwe gusa, ikipe ya Mainz 05 na Hoffenheim byanganyije igitego kimwe kuri kimwe. Mu gihugu cy'Ubufaransa naho nuko byari byakomeje, ikipe ya Marseille yaje kwisengera ikipe ya Nice wayo ibitego 5 kuri kimwe. Naho hari habaye umukino umwe kuri umunsi wa gatandatu. Imikino kare yaza kuba ari myinshi cyane, ikipe ya Bayern n'ikipe ya Chelsea ku isaha saa 8 n'igice ari umukino uraza kubimburira izindi mikino mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Chelsea rwose ikaba yaza gukina n'ikipe ya Bayern. AS Bournemouth rwose na West Ham United ku isaha saa 11. Isaha saa 10 bose Brighton na Brentford nabyo biza gukomeza. Isaha saa 10 na Fulham na Sunderland nabyo biraza gukina nabyo. Isaha saa 10 Liverpool na Nottingham Forest nabyo biraza gukina. Isaha saa 10 na Wolves na Crystal Palace nabyo biraza gukina. Isaha saa 1 n'igice rwose Newcastle United na Manchester City nabyo biraza gukina. Mu gihugu cya Espagne naho imikino iraza gukomeza rwose, aho Deportivo Alaves na Celta Vigo ku isaha saa 9 rwaba rwambikanye. Cup no kuri stade ya FC Barcelona ku isaha saa 10:15 ikipe ya FC Barcelona iraza kwakira Athletic Club. Ku isaha ya saa 1 n'igice nabwo Osasuna na Real Sociedad nabyo biraba byambikanye. Ku isaha ya saa 4 nkuko twabibabwiye Villarreal rwose na Malaga nabyo rwaba rwambikanye hagati yazo. Muri Bundesliga shampiyona y'igihugu cy'Ubudage Augsburg nayo ku isaha saa 10 byakiriye Hamburg CV. Ku isaha saa 10 none ikipe ya Bayern Munich na Freiburg nabyo biraza gukina rwose bita nta mikino. Ku isaha saa 10 Borussia Dortmund na VfB Stuttgart nabyo biraba byambikanye mu kibuga. Ku isaha saa 10 none ikipe ya FC Hertha Berlin nayo na Borussia Mönchengladbach nabyo biraba gukina. Isaha saa 10 none n'umukino waza guhuza Wolfsburg nabyo na Bayern Leverkusen nabyo mu kibuga biraba byambikanye. Ku isaha saa 8 n'igice umukino wa nyuma urahuza FC Cologne na Inter Frankfurt nabyo biraba bimeze nabi mu kibuga. Mu gihugu cy'Ubutaliyani rwose Serie A amakipe naho araba yamanutse mu kibuga kuri uwo gatandatu guhera ku isaha saa 10 saa 10 zuzuye Cagliari na Girona. Saa 10 none Udinese na Bologna. Saa 10 none saa 1 Fiorentina na Juventus de Turin. Saa 3:05 Napoli na Atalanta. Mu gihugu cy'Ubufaransa naho imikino iraba yakomeje rwose. Lens na Stamberg nabyo birakina na Lens na AC Monaco. Paris Saint-Germain rwose iraba yakiriye rwose ikipe ya Le Havre nabyo akaba ari imikino rwose iraba itegerejwe cyane mu gihugu cy'Ubufaransa rwose nkuko twabibabwiye Eredivisie ndetse mu gihugu mu bihugu bitandukanye cyane mu Buholandi ikipe na Nese Blenda nayo gukina na PSV Eindhoven ku isaha saa 1 n'igice saa 10 n'igice. Ajax na Elfsborg nabyo bari gukina.
ku isaha ya saa 8:45. Vilendam na 20 nabyo gukina ku isaha saa 8:45. Oracle na Guahegre nabyo ku isaha saa 4 biraza gukina. Siplata Letondwad nabyo na Fortonane Standard nabyo gukina ku isaha saa 4 nabyo. Nshuti bakunze b'u Rwanda TV1 tubajya ati nyamuneka mudukore subscribe, mukore share, mukore comment kugira ngo u Rwanda TV1 ukomeze kuba ukarwageza amakuru meza, amakuru yizewe kandi nyayo turabakunda cyane.